The Mizoram Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 to a bill na ito pural do oma. Chief Minister sa takin House introduce panaron deal sila ilusomang o. Po Speaker, ipal na le House remti na in the Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 he introduce kahanile. Oleh bill na ito kan Chief Minister sa takin House introduce panaron deal ta kan palsaken. Kan palsaksuan to na introduce sila sayo turin runbu palbok sila ilusomang o. Po Speaker, the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 kahan introduce kan move ngal ane. Amendment ani angin akhoi atam ang renga awai chuan soi no nila adu re nga tin na tru kharlo theya kan member tin nakina zofia du anei tak le khatizong te pokhanin kan lama theitura kanga ya poimo zol kan soenga pakanna chuan section khat na hi kan amen tani adan minga hi ama ka chuanin the marriage and divorce tikhania in thenna dan nen khan aum kopa in nei na kan han tire rang hian kaini Christian te peichuan dam chunga tana in kop turati kan ni kan thutiama po chutianga thutiam la chu kan nia wangin kan dana hi chuan in nei na dan ti hi in nei na dan le aro in lo dan ti hi ni mai selangin le in chen na dan han ti ngau ri ngot ada na tanga in chen na dan siam ngau tel ri ngot kha chu amoi lo ve ti ani chu wang chuan divorce ti kha pai tur ani ta phot ani masa chuan section 1 subsection 2 akhanin autonomous district council pathum te kha ahuap luwang ti kha ani ringota amaro chu emi autonomous district council pathum kan nei chunga hian emi Mizo customary law mang engem musat anom tho awangin chung te chu ka council area khan anom chuan ahuap tho don ti na ani a council area mani traditional customary law lo nei hran te kha chu ahuap lo ngai khan ahuap lo zel don ani then section 2 hi apoi mo khom mai kan han amen tum dana hi in nei na hi amma kha chuanin in nei na zong kha mi pa me chia a huap vek khanin siam ania tu nai ro hi chuanin he kan danin a huap tu rai chu a me chia le a mi pa Mizo ni a huapanga tin a mi pa jok Mizo ani na huapanga me chia chu huap tel to don lo ni kan me chia ten nam dang an nei khan an Mizo na atop to don ani an faten tribal an ni na te an claim thei to lovanga kan dan noya hianin an om to don lo ti na ani chu wang chuan mi pa kha Mizo ani ro chuan he dan hian ala huapin ala mangzui thei zel don ti na ani Tin section lina hianin in nei song bol dan biak ina tele khatianga ti na le amanin hlan na te khang te kha han chul mam le deu ani boka section 4a hi handa thar ania kada khan kim changzokin thil soi tul te handa ania section 6 hi in nei non le mi in nupui pasal lo nei non le don te salang ta silagin he ko khan chuan dan ani maya RC le RL ko khan chuan ape maya nupui kha alo thi mo ani lo point
an in trenemo khatiang ani chuan an in nei na kha revocation certificate RC kha ko khran dil thina midang nei le theina kha remarriage license kha RL kha ko khran hian apethina khatiang deuh khanin khatiang in trenina nupui pasal dang an nei le don khan divorce certificate in trenna certificate aput to don ni hedan hian chumian ni lo chuan khatianga certificate fel tak alo ni lo khachuanin nupui pakhat ai tam nei te po kha aum theita hedan hianin nupui pakhat ai tam nei hi a oi lo ani chutiang chuan ya wangin le bharatiya naya sanhita 2023 an dan thar po hianin hemi nupui pakhat ai tam baigami hi akhap hrim athil swala puang to a chuwang chuanin keini dan tuna amen kan han tuma po hianin midang an nei le don ni chuan an nupui pasal ma sa te nen khat an in thren chiang ani ti certificate kha ong ngai turani ti ani a tin section som pathumna hian leprosy ti hi pai kan ron rota a chan chu nupa in thenna chi rang in thenna tlak nia danina asoi zinga hian phar nat na hi lotel ania hi van doi na thil ania anua ma mo roma emo a rise lai le bor som lai point in thu kan tiama chuwang chuanin phar nat na awanga in then phal ringoti adiklo ti in leprosy ti lotel kha pai tur anitani then section 19A hi handa bil ania eta hian rolu certificate lampang khatiang kha nonda tel ania then section somni pangana a hianin hey women commission te MHEP te hian du dan le ngai dan te an run thena ta khanin mak ani khan mechia khan chan anei mang talova achuak ani maya sum chuak ani ro khachuanin mechia ina aron chom zong kha ala le thei vek ta khami ani wang khan khami thak le na wang khan mit patam takhian an nupui te madu silovin an tire theya atopa sum chua lo thei lovanga siama khatia sum chua ti ram tumna om to thin nia riat ania chumilaka kan mechia te ven himnan chuanin tu na chuan khatiang kha ni to lovin sum an chua poin an tho chua dun atanga za somnga pelvin chumi thleng chuan mechia khani a chang ve tawng te ni tani khatiang kha ania wangin mi patan asum i ta wanga nupui ta madu si lova sum chua tir ram tum kha nom je nei don to lova sum po lo chua ni se aron chom lu pia lama an shared property akha khami akha azad ve thleng khanin mechia khan achang ve thei to don ani